Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maulid na po pero kami rin kita na itong pagkakas sa mga pagkakas sa hindi na inshallah. Kasi na mo pa ng tatas ang sa likod ng sitamo. Dahil mo ba para makatawag at pagkakas na nagawin ng tatas sa karya Muhammad. Salam pa sa mga tumakturan. Assalamualaikum warahmatullahi bismillah. Magsyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi tiyo-tiyo patumtum kato tanyong kataan labi-labi na to ding ginawa paransin nagbibis sara ini. Dahin ha Suratul Ahqaf Farmansin Allah subhanahu wa ta'ala Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wala khawfun alayhim wala hum yahzanun Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Doon ha ayat ini biyata kato sinallahu subhanahu wa ta'ala amin mga sila naghinang hinang kakuyakan sinallahu subhanahu wa ta'ala sarta amo hindi maig halom sin bigi jantong nilain Allah subhanahu wa ta'ala tunggal isa-isa niya in patuhanan niya asabab yadtuin kakahinang niya hambuk da sarta way pagduarwa miyamagad habitikan sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin Quran mahamulya iban sin kakahinang sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala ha kahinapusan sin daak niya amunin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ini wayron pagduarwa bang in kakahinang niya but nagpaamo siya nagpabuntol siya sinhinang niya amunin pagyanulong niya al-istiqama fid din pagpabuntol harap paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagyanun istiqama fid din puunan niya yaon in ikhlasun niya. Tulad sa ikhlas, imbigi jantong niya, himilang simpyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta, doon haon, in pag-iman matan, pa Allah subhanahu wa ta'ala, amoy niyaon doon kaniya, in
pagpatarang sin rukun iman unum bukon hadya habigi jantong impagpabuntol paamuhon niya ingkatan kakahinang niya paamuhon in sambahayang doon hakakahinang sindaak sin Allah Ta'ala amin piyang daakan timawag kato taniw katan indaak sin Tuhan Rabbul Alamin pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli sambahayang kamu ya singkita niyo kako pag sambahayang ko bukon kamu himinangsin katanaman niyo sa sumagawa doon haamuin kabayaan kakuyakan sin Allah Ta'ala piyang indo niya haraak niya supaya indaak niya amin magpatarang pa katahan manusia dain hajaman timagna siya nagpasampay sampay paadlaw ini sampay maluning gumi bangin kakahinang sintiap-tiap nagngan muslim bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala wala da nakakuha deng halikusan sin pamando sin